After 9, emini ngiyawuthi ngiphelele. After 9 Gympass, i-4-5 iphakame noTamasiya. Lalisi ezikaphamela, ngi-straight emini ebusuku ngigay. Emini ngigangster Gympass ngimovie. Emini futha Gympass intshebe yakhe yangibasa. Emini hoyi ebusuku. Zwakala after 9 ifede kanzobonisa imhlolo enye engajwayelekile engingekuzikholwe like emini umbonile ngiloku ngibizi nebhola manje ngibizi namadoda ebusuku ngingananegol ngizwakala after 9 kanzobonisa isipoko uzongithola ngisiphafi ngenzele ezinye ezinomthondo uzudenga ukuthi ngibekile thandala ibhola ngawakabuhlungu ngikhani ngakhabatheka